Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Eric. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naliday daytoy apakasaritaan ti biyag ko. Jak impagarop nga agbalin at trahedya tinaragsak a plano mi kini Jenna akaayan ayat ko. Empleyado ak iti gobyerno. Sales lady met ni Jenna. Talo atawen nga agayan ayat kami idinaplano min ti panagkalay sami. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Eric dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Maminsan laeng nga agkasar ka, Jenna. Isaron bang lang ana isang sangayan mo at kan espesyal ti kasaryo ka ni Eric. Simple lang ang ti plan-planuan mi, manang. Apay asimple. Nagado dagiti kabagyan tayo nga umay. Anya lang ti may bagada. Si kapay mat aburidak tagkasar iti simple. Iso nga ibagam ka ni Eric nga awan ti kasar no simple laeng. Anya? Siya kung ti makaam mo nga gayab iti cater. Diyay kabubong gaan ti ayabang. Nanang, kasanungay. Bonggamot ti kasara kayat ti pamilya ni Jen. Ay, kat ikarigatan tayo no isuti kayat da. Adamot urnong mo. Usaran mi kumati urnong ko apang rugyan mi. Kan, pagbalay mi kuma. Ay, kat isuti ipalawag mo akan ni Jen. Saan mat nga rata kayat ti pamilya na ti simple lang nga kalaysa, nanang. Ay na, adu kayo nga agkakabsat. Pagtitinulungan yun, anya ti kayat ti pamilya na. Uwan, nanang. Sige, awagam dagiti kakabsat mo iji abroad. Tapno matulungan da ka. Napat ganang tikid daw mo. Bonggan to ti kalaysa ta. Talaga? Oh, I love you, Eric. Ay na, maragsakan lakit di ti pamilyak iti dayta nga imbagam. Aramidat ti amin para kan ka. Nakaragragsakan, Eric. Ipay ko amin nakidawam. Kasta ti panagayat ko kan ka. Oh, pare. Apay. Kasla marigatan ka ang makakita. Tsaka mo, apay kastoy mo ti mata ka. Ipacheck up mo. Tama nga no ka sa pulam ti agusar iti eyeglass. Panog ko na siguro dahito. Siyak man lang ti agmaneho. Tani, marigatan ka. Uwan man. Amangan kit din may tungpar tapay. Buyet! Umay ka man dito, oy! Apay manong? Jack, mabasa dito na i-print ka invitation iti kasarmi ka ni Jen. Di mo mabasa. Kimapoy talagang timatak Kasta ka di? Ingkag pa doktoren. Inton masango kon. Di mo yalang-alang day tamanong. Delikado day ta. Jen, ibagam ka ni Eric aday to'y titrahe di boda nga usaram no agkasar kayo. Nagpintas mat daytan? Wen iso nagpintas mo ti presyo na. Ay namanang, adun ti gastos ni Eric. Mano akabsat na ti aday di abroad. Sa bagay. Daytoy ti ipagatang mo. Tabagay mo daytoy. Ad-adda asumeksika. Wan Ay na. Adun to lakit di ababae ti umapalkan ka. Ading ko. Hello, mahal. Mahal ka dyan. Apay adinak umay sukunan. Pasensya ka na, mahal. Ako ang amin. Ay, nagado ka tapambal mon. Umayak ko man. Ang Jack ngamin unay makita ti dalan. Anya? Di ko nang siguro mamati akan ka niya. Sorry. Ay, saan ka ngam umay? Ag-commute aklangan. Bye! Hello?
Jen! Inindip ng cellphone na. Oh, ape ang narabyan kasi mangpad. Dayjay man niya, Eric. Pinaguray nakit din. Saritaan mi nga umay naksukunan. Ngamsaan kat ang nagpakpakitan. Ne, apay ngay. Marurudak. Inapa ko na. Amangan mat no nakainom, akadwa na dagiti babarkada na. Iso ang nalipatan na kan. Diyak man ang mo. Ay, madimat noon unaan na dagiti barkada na. Ngarod agkita kaming tula ang inton bigat. Talaga pagsasawa. Ay, di mo unay. Kaasimat ni Eric. Ay, sana mabaling kanyak tikas na, manang. Sana pa lang ag-overtime ita, pare. Taapay. Ag-date kami tinobyak. Una. Ay, medyo gumurgura kaming kanyak kahit. Apay-pay lang agumurakan ka. Kat permiti pa nagpuy-puyat mo. Kan pa nag-overtime mo. Tapno makaurnong ka para iti kasaryo. Ay, jak kami nasuko ni din na minsan. Tadyak mat nga ron makamaneho. Di tamanan matam ti problema. Uwan nga ron, pare. Nood ako mawayak. Kat mapanak ko magpa-doktor. Adawayam, pare. Di mo lang kayat nga aramidon. Ay, Agpakadwa ka ni Jane. ay wala niya. Sige man, agpakuyuwak to. Nakamisut kalat na. Sorry na. Agorder kakit din. Mabisina ko. Daytoy ka di jay minuda. Uwan. Sika na lang yung tag-order. Tadyak mabasa dagiti nakasurat. Ay, unay kat nga artimon ay. Kimapoy talaga ti matak. Tsak lang mamati. Mabaling ka niya kaduan na nagpa-doktor. Taan niya ngay kumati sakit mo. Daytoy nga rod matak. Ag-blurred mo tanti pa nagkitak. Pambal. Pudno ti bagbagak dyan. Kaduan na kumamapan iti doktor. Ay, awan oras ko. Busy akmat akaskan ka. Anya? Ay, si ka talaga ti ari ti pambar. Kasanun no agasawa tanton. Kasta kalatan. Talaga ang naglaing agpambar ni Eric. Naibagam daytan idi kanyak Ay kat ibagam adi mo kaya tikas tang ugali na. Agpagpakadwa mapan kami kano agpa-doktor. Takimapsot ti pa nagkita na. Iso ngayon bagakan ko na. Amapan nga isong. Taado ti aramida. Ay, kat kinuyog mo kuman Ay namanang, agparukod lang iti sarming kadwa agpay. Sa bagay mo't kit di. Mairwam no kanayo na kasi. Imbes asyak ti kuyugan na. Iso ti kuyuga. Baliktad. Boyet, ingkayaban ni Manong mo. Tabuyaan na to'y paborito na basketball. Mangrugi gaya men. Mabit lang, tayo nakayaban ni Manong. Manong Eric! Manong! Kumay ka nagbuya basketballan. Sika pala tagbuya. Championship ita, Manong. Kumay kan. Buyet, Apay? di ka matan makita. Anya? Sana ka makakita, Buyet. Mabit lang. Inakibagakin ni Nanang. Nanang! Apay aya. Ni Manong. Apay, Saan ka nun na makakita? anya? Nanang. Ay nanan, ano kan ngay anak ko. Di na ka din makita. Adaak dito sangwanam. Ipandak iti ospital. Saan ka magsangit akasta? Apay nga italang nga imbagam nga dagayam rikrik na magasta. Nanang. Buyet, umay kan ipantan iti ospital ni Manong mo. Huwag Nanang. Kasanupay ti kasaryon ngay anak ko. Sapay dandanin. Agur-uray ni Nanang i Jerwarte Hospital, Manong. Kunak man pinagawid mo. Taurayan tan di resulta ti laboratory. Di na kahit ti agawid. Urayan na takano. Kaasimat. Mabisbisina na sigurado.
Ha? Manong? Sino ti mawawag iti cellphone ko? Ni Jen, Manong. Sige, sumbatak. Hello, mahal. Anya manin ti pambar mo, taginak manin umay sukunan. Jen. Ay, i-break ka no kasta ka lang. Manong, sakman ti makisarita kan ko, ano? Shh. Saan ka ngagpakpakita kanyak? Bye! Anya ti ko, nana? Agong ungot manan. Saan na nga amo? Asaan kan ang makakita? Di na amo nga daka dito ospital. Saan ko pa ilang ibagbaga dito yung napasama kanyak? Anyati ko na ti doktor, anak ko. Saan ka na makakita, nanang? Anya, ay, tinasayaat, agpasekan opinyon tayo. Gastusan tayo iti husto. Tapno maisubli ti panagkita anak ko. Sana mabalin ang mapulsag kay tag nanayon. Milagro lang ti makaisubli ti panagkita. Diabetic ka. Kat kasto iti epekto na. Ay na, anak ko, aya. Nanang, Basta, agpasekan opinyon tayo. Aramidan tayo ti amin, anak ko. Tapno agimbag ka. Pare, siyak detoy, ni Dennis. si kagayan pare. Ada nang ikong aring padak ang sumungat kahit. Naamuan mi, tinapasamakan ka. Uwan nga rod pare. Nung nagpa-doktor ka kumaidi, saan ko mga nagbanag iti kasta? Ikararag mi, asapay ko ma. Tagsubli ti panagkitam, pare. Anya tinapasamak ka ni Eric? Mapanak ija balay damanang, tapno maamuak. Anya nga rod tinapasamak? Ibagaman, tauray siya, madanagan akmatan. Anda ka no sakit na. Anya ti sakit na? Diyak ka mo, iso nga rod ang mapanak, tapno maamuak. Amo kasi kaday ta, Jen. Kabisadok daya mo ti perfume mo. Eric, Pasensya ka na. Tasan ka makita. bulsakan. Umasidag ka man. Takayat kang harakupan. Talaga saan ako na makita? Sanan. Ay, mo rin nasip matilubong ko. Nalawag lata. Tanda kay tibiyag ko. Sikat inspirasyon ko. Tapnog biyagak. Impadas mo ka din titrahe di boda nga usaram. Intan kasarta. Kanas ka na makasaritan pa jag keter. Tapnog pili ka kadagiti mino. Ala, di ka nagsangit. Sa anak lang nga makakita. Ngam sana nagbaliw tayat ko ka. Matuloy lang tate kasarta. Awan ti kalaysa ang mapasamak. Sa anak nga umanugot. Manang, Panunutam kumamot, Eric. Anya laang ang tagbalin abiyag to'y kabsat ko. No sika, ti pakiasawaan na. Panunutam kumamot ti kasasaad mo. Iso nga awan ti maangay akalaysa. At tinulong kami ka ni Jen, manang. wan manang, iso matuloy ti kalay sa amin. Saan ang mabalin? Awan ti kalaysa ang mapasamak. Awan nga ro ti kalaysa a napasamak, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko. Gapo ta saan asyak ti pinili ni Jen. Tanagtungpal iti kayat ti kabsat na. Manipod din, awanan ti komunikasyon mi adwa. Numaminsan, pabasulak ti bagi. Gapo ta nabulsekag. Tano ko mainaywanak ti salunat ko, sa anak ko maanagtungpal, akastoy. Nga iso tinagbalin alapad, iti kalay sami, kini Jen. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo,
Eric. Eric, pagayam ko, agyamanak itiing kain salaysay apakasaritaam. Adal daytoy kadagiti naayat adumdumngeg. Asaan tayo kumaabaybayan ti salon at tayo. Tapno di tayo agbabawi iti udi na. No kumata yung pangpangrunam ti salon at mo, nalabit asaan ka kumaan na bulsak ita. Kaya't numay papanmat kini Jen, nalabit asaan nga iso tinaituding aparaken ka. Ala, uray kasta tinagbanagam pagayam ko, tilat ako mapagsaya atam ti aramidem. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Eric, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.